King lagyoning ipa ang paninganak ang paning Espiritu Santo. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Diyos at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. Kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing ke katam kasalanan. Ikang ginawang maygit alegwan king bayong templo ke saking minuna, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang milan yan, ikang anak na ning Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang bagye kanwanan at kayupayan king kekang balayan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, parati ta sanang manatili king tapat alugod keya, hangga king idala na katamu king biye, alang angga. Amen. Manalangin tamong. Kaniting misa ya betalak ng kakatang panalangin. Ting kakatang kaluguran na magpasalamat king first birthday ng Rome Pio Duway at antimurin pakipangaditala naman ding kapatatang Miyang Ubie di Remedios Ligaya Alejandre at ding sablang kaladwaking purgatorio. Oy paming mayupaya, masikan na ning kekang katuliran at mawulaing pakalulu mo, antabayanan mo kesana king biyatan at kapagsubukan ning biye. Kambilan mula ring kaisipan miking balat kayuning ketasan at piblasan mula ring kapag nasan miking legwan ning katutuan. Sa upan mo king mikalalong matinding kamalayan, karing malugod mong pamalak, ban lalong law sa lub milang daun ding biyemi, king kasuyuan keka at karing paraming tao. Iti yaduan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alang angga. Amen. Asang iba't king libro ng Hageo. King kaduang banwang pamag-ari ng Dario. King kaduang pulot metong aaldoning kapitong bulan. Bigsalitayang pasibayo ing Ginoo. King kapamalita ng propeta Hageo. Sinabi na kang Hageo, king sabyan na kang Serubabel, ing gobernador na ning Huda, kang Josue, king matas diling katungkulan, karing pari, at karing memalen, ing antikaniti, at inke kayo, makakalingwan, king legwana, ning sadyang templo, nano yung itsura ng eni, balamong alayang bigkas ang legwan, dapat ekupay siralo. Magobra kayo, uling at yu kung lilibutad yu. Inyameko kayo, Ehipto, pengako ko, ing manatili kong mamantabe kay kayo, ang gangeni kayabe yuko. Inya kayo sukat nitakutan. Lumwat, ugnayan ke ing banwa, at ing ato
ing bansa ating dagat. Ibagsak kula ring sablang bansa at medalala keti ning karelang pibanjan at kumatmuyang pibanjan ing templo. Kanako ing sablang pilak at ginto ning yato. Maging may yalegwan imbayong templo, kaysa king minunang mitalakad. At karin ku ibye, karin memalen ko ing kanawan, at ing kapayapan. Ing ginong mayupayaya, iyeng magsalita. Mano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Diyos, ing panaligang ko, keka kapuryan ibye ko, yaing talasaw ko at Diyos ko. King Diyos, yang panaligan ko, kaya kapuryan ni Biyeko, yaying talasawp ko at Diyos ko. O Diyos ko, ipasyag mo, king ala kong kasalanan, ipamingwa mo ka kong piyamanwan, laban karing taong alang Diyos akatawan. Iligtas mo ko karin tao, mit mong kapamiraitnan, at karin makatuliran. Ing Diyos, yang panaligan ko, kaya kapuryan ibiye ko, yaying talasawp ko at Diyos ko. Ika, O Diyos, ingka kong talapang lualo, bakit pepainggulutan mo ko? Bakit kailangan ko pang dumalan kasakitan, karing mabagsik kong kasalang? Ing Diyos, yang panaligan ko, kaya kapuryan ni Biyeko, yaying talasawp ko at Diyos ko. Ipabal mong kekang sala, ban ako ing karelang patnubayan, at taryan king bundok abanal, nung nuka rin niyang kekang tuknangan. Ing Diyos, yang panaligan ko, kaya kapuryan ni Biyeko, yahing talasawp ko at Diyos ko. Karin ketang altar mo, O Diyos, lumapit ko, ikaing babye ka ko, king tulang emunano. Tigtigan ke ing alpa at puryanda ka, O Diyos, akakong Diyos. Ing Diyos, yang panaligan ko, kaya kapuryan ni Biyeko, yaying talasawp ko at Diyos ko. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Alleluia, Alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ingino manatili yakke kayo At kekan timurin, pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kekao Ginoo. Misan kabang manalangin yang dili-dili Jesus, lepitan de ring alagad. Nino kanu ako agpang king sasabyan daring tao nga nang kinutang Jesus karela. Meki batla sasabyan daring mapilan king ikakanu Juan a maminyag. Ding aliwa sasabyan da king ikakanu Elias. Ding aliwa naman sasabyan da king sinubriyang mebye ing metong karing propeta ning minunang panahon. O kayo naman nga nang kinutang karela para ke kayo ninuako.
Mekibat jay Pedro, ika ing Kristo na ning Diyos. Pinabilin na kare ng Jesus, king era sana panyag ganiti kanino man, nga na pang kintinuglong, sukat yang dumalan dakala kasakitan ing anak na ning tao, isak wilde ring makatwa daring Hudyo, ring pamuntok daring saserdote at ding eskribo at patende. Dapot subliyang nye king katlong aldo. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Maya pa abak po, Maya payabak po mo. atin pong kasebyan king English. Prayer is the strength of man, but the weakness of God. Prayer is the strength of man, but the weakness of God. Ing pamanalangin, yang sikanan naning tao, pabiyayang sikanan, tetagan king tao, at maging kainan nening Diyos, kasi malyaring ene pakiramdaman ingke kang panalangin. Basta't may nga di ka, pekisabyan may nga pong Ginoo, sigurado, bisa ka te, bisaya te bisa, pakiramdaman na ka. Ngeni, depende na kaya, nung ing pakibat na, yes, no, later. At lula kasi ring pakibat na. At istong panekang maninayang pakibat, ing lunto, bala mo, panekang manyad favor, king kekang panalangin. Pero ing talagang gustong pandalawe king panalangin, ya pinitang banlalo meng akilala ingapong Ginoo. Banlalo kayong mika masantingaw nayan ni ngapong Ginoo. Nya ing prayer metong yang paralan ban lumalam niya, ban maging masanting niya ing ausandang spiritual life, biye spiritual life na ning tao. Wato to, ning kay mas marakalya po itang kekatamong biye material life, ne? Our physical activities, our economic endeavors, ne? Ren, importante la ren, king kekatamong biye. Pero, kailangan ating ka namang ausandang spiritual life. Karig niya lulob ing relasyon mo king Diyos. At lalalam niya ing relasyon mo king Diyos kapamilatan ning kekang prayer life, biye panalangin. Eya kabut potang ating kang kailangan, kanita ka mga di ka, always, every day, pagising mo, nung bayo ka makoking bale mo, at lalong-lalo na, potang bayo ka matutod, kailangan kang makipag-dialogue, makipagkwentuhan, kingapong Ginoo. King kekatang Ebanghelyo, lintoya ing activity ng Jesus. Importanting activity ng Jesus according to Saint Luke. Ing Ebanghelistang San Lucas, i-emphasize ni ing prayer life ng Jesus. Potang antimoita, ne? Basta itong ginawa ni Jesus karing alagad na ing objective na yapining mga di anya kinawa niya. At king kekatang Ebanghelyo naman, iya kinawa ni tiki nala, tiki no ring alagad na king metong alugal. At kabang mga diya o kabang mga diya payabe no ring alagad na
kitnano ring alagad nga naning ebanghelyo. Minsan kabang manalangin niyang dili-dili Jesus, lepitan dering alagad sobre na sabihin kaya binala. At yula ka rin oning makalaut lang bagya kaya kabang mga diya. Ngini, anyang lepitan de, siguro sininyala na lang lumapit kayo, kitnanala nga na. Nino kanu ako agpangking sasabyan daring tao. So, siguro may katadwane o may katatlo may basa malibat ketang mga 1 month ini. King Sunday, misa na Sunday may basa yan naman ini. O ning kang San Marcos ya ing insidente. Ing kay katamong ini, kang San Lucas. Ing kang San Lucas, in-emphasize ni ing mga diya i Jesus. Uling siguro, buri na ning alilan ing sistema na ning kayang pamagpakilala karing alagad na, anya, lalawen na ni ing identity na karela. Nano ing panlalaweyo, nino ako para kay kayo, nino ako para karing tao. Actually, ing kanako pong isipan, potang Jesus, alibawa, manaralya. Alwamad niyang dapat mangutang Din tawi lang mangutang nung ninuya. Uling kadalasan, ikang may kakilaling may nga taong manaral, sigurado ating kang lapitan keng karing makiramdam. Ninuyan? Ninuyan kagaling na? Ninuyan at pangasanting ng magsalita? Sigurado, makurious ka. Nya, baliktad yung kang Jesus ingini, siguro, uling retang makabalita kayo, gagawa ng conclusion. In conclusion, may nibat niya ka ring tao, dapat Jesus yung gawang conclusion nung ninuya. O ning keni nanalapid, nino ako agpangking sasabyan daring tao. Kay ba't nanalampatwa, nino ako para kayo. Ot kinunektaning San Lucas ing pamangadinang Jesus king pamangutang na kanini. Nung idala tayo king kekatang karanasan, king kanong pamangadita mo, lunto yung identity tamo. Nung ninuya itamo. Nung ating kang malalam relasyon king ngapong Ginoo. Nung lalalam ing pamakiugnayan mo kingapong Ginoo, sigurado maging masanting ing maging identity mo karing tao. Maging masanting ing maging pamangilala daretang taong malapit keka. Kalupan na mo ing kang Jesus. Lawen me. Uling malalam niya pamakiugnayan kingapong Ginoo. Dening kaya bena kilala baluring identity na. Nya sa pekibat ng Pedro, ika ing Kristo na ning Diyos. Malalam niya. Retang taong makain kakilala Jesus, ing pamangilala pasapyo mo. Ika kanu Juan Bautista, ika kanu Elias, o mehetong kakanong propetang dinatang kaitapang karetang minunang panahon. Lintoy itang metong nga propeta kareng minunang panahon ngeni ikay takano. So yung identity ra kaya uling area kaya uling lawer ra kaya wonder worker, healer o kaya preacher. Pero kang ring nga kaya ng Jesus di Pedro, di Santiago, Juan, Andres, Simon, ding ganaganang apostol ng Jesus, malalam na pamangilala, masanting ng identity ra kang Jesus. Anya, yan po ing kagatamo pong lawen. Lalalam at sasanting ing ay panlalawera ring tao katamo, potang sasanting mo naman ing relasyon tamo kingapong Ginoo kapamilataning panalangin. Kalupay mo po, kayo pong talasawa. Di ba potang lalalam ing relasyon nyo bilang miyasawa,
sasanting mo naman ing pamangilalayo king metong at metong, makanyan mo naman kingapong Ginoo. Murina, dagdagan tamong ing kekatang ugnayan kaya. Nga kupinan din, prayer is the strength of man, but the weakness of God. Amen. Panalangin ning balen, kapatad alayang pasubaling tao o balayan ing Diyos, para karing sablaya, ing bukod mong adwana, meto nga masap sa palugod at matibe kapanaligan. Ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing daing dingke kamanalig. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing dingke ka manalig. Bayang Mabilo, Santa Iglesia, maging pekakatawa ng Kristo, king kapamangkawang mayap, king parang tao, at pamanyambo, king pa kapamitanin dapat amayap at panalangin, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing dingke ka manalig. Banto parang ta, to parang daring sablay, king karelang katungkulan, king Diyos, balang Domingo, at piyestang Pangilinan, kapamilitaning pamidaon, king Miso, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing dingke ka manalig. Banding dirimla, king kasalpantayanan, tanggap lang bayang sala, at iba't king Diyos, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing dingke ka manalig. Bayang kikatang kapaminsanan, may kamalasakya, king ikalinis at ikasanting nimbalen ng Diyos, at yung mabiyasang sumab, king obra, king parokya, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing dingke ka manalig. Nginiya doon taming sarilitahang kapagnasan. Ginoo, ituro mo king lugod at salpantayang kabilugan na puso keka, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ipuri ka Ginong Diyos ning meto sikluban, uling king kekang kayapan tinggap miya, ing tinapi ang pamikeka, tinapi abungan ning gabunat pipagalan ning tao, ban para ke kami maging tinapi ning biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka Ginong Diyos ning meto sikluban, huling king kekang kayapan tinggap miya, ing alak kay bat karing ubas at pipagalan ning tao, ban para ke kami maging inumani ning kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, banding kay katamong daon dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo, tindahon ka ring gamat mo. King kapuri at ikaligay ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakadulo, kaniting Eucharistia, papasyag mi ing kamatayan ng ning Ginoo, tanggapan mo sa reting ayn ayayampang mi at saupan mo king tuki keya, kambe ning dugod, uling mabibiyay at magari, manggaman king adang angga. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo, At kekahan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa,
Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King dali sa lugod pagmasusyan mi ingkayang kamatayan, king mabye kasal pantayanan papasyag mi ingkayang pangasubling mebye. King ganap kapanaligan panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan. Uli nita, kambering sablang koro ringangel karin banwa, daralit mi ingke kang ligaya. Lain makyabe kami kingalantok ng dang pamamya kapurian keka ngaming sasabi, Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmo yaing banwa tingyato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad yaing daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sareting ain king Espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinwani ing tinape. Kaya pasalamatan ka at pinuri, pirasone, at pinyene karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya itiyeng kanakong katawan ami daon para ke kayo. Ginoo ko at Diyos ko, malulos ka kailangan. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, pinyening kalis, karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu parakke kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran daring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Gaya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayo ang misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo. Iniangin ning gaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daran miya kekiting tinapi ning diyating kalis ning kaligtasan, lain ning pasalamatan ng keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto-yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papo, at i Florentino ing kay kaming Arsobispo at ing sablang pari. Ganakan mula naman ting kapatad ming pepaynaon at maninaing subling mye, at ting sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bialangangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puryandak at paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Anting meto nga pamilya, pangadyantay tang panalangin na tiro ning Ginoo kay katamo. Ipami, Pami at kabanwa, misambad niyang lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo, kay tisulit antibanwa. Ing kakanan mi kingaldoldo, ibiyam kay kami kingaldongeni, ampon ipatawad mo kay kami ning salam keka, antiing pamamatawad mi karing mi kasala kay kami, mga em kay Pai Saul kintukso,
Nunay ikabos mo kami, isablang marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pan king kaso paning kay kang pakadulo parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mahaninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo pa yan. Ating ligaya, manggahamang king alananga. O kinaming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoling kapayapan lalakwan ko, kay kayo yung kapayapan ko babiye ko, kay kayo. Mo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan may pagbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili sa kapilanman kay kayo, At kay kang timurin. ipakita mo po ngening mikakametong taking kapayapan. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiyan mo kay kaming kapayapan. Kaluguran kong kapatad o ni Jesusing Kordero ning Diyos, ing milalako karing kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos, king apuna ning Kordero, Ginoo, kumatampan tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit, kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, king Eukaristiyang pisuluso lumingeni, pasiknangan mo ing biyemi, kapamilataning kekang Espiritu, tumubo naman sana ing matataging biyemi karing ing biyemu karing pusumi, at makapanatili keng tapat keka. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kay kang timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isunduing pamanuki king Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos.
long to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of